si es sinónimo de atamai luba que faidel hakiai peli au kitai peko hafukulobai kai si inongai ta ni holoto mapai Maloha mau lau maaria ki he whiawhini, he kaingatonga. Pea o ku whawhiawhia whoke he whiawhini ke o atu ai taitari le ke te modol ba mea pina. O ku malawa ke mo whakai mai ki he polokalama talanoa politikare o i whiawhikoini. Pea mi he pesi koini ai Vipon Media. O ku whiawhia whoki ke uhanga o taitari le i he whiawhini. A piveni piukala ko tuhe kai ke utoe whaloloa hono whakahoko atu. O piveni ka teki modolu kumo o si yanga maheni pe ai pe ku o taulahi mai eni a ene kaunga ene ngai whaifatongi ai tonga pe bene ngau e whapolitikare a ka koutui te u kake te hanga o whakahoko ato piveni ka kou taitari rei koe piveni e whewhini ki he polokalama koe ne whewhini pa malomu a e ho tari whakawhi koe ia ke lava mai ki ta whahatare noa e whewhini. Malo pito vesta. Iyo. Malo e mawhanga mari. Koe. Koe whiawhini whoki, koe ke ilo ipe he tau kau mamata, o ku ata pe e polokalama koe he whiawhini ke nau whehu i mai, ha whahinga mea e whikawaki mo e ta polokalama, ka kua pau ke kata ke o lock in i mai ki he PS ko ia ai Facebook a koe ai Vipon Media, o lock in i mai whahauku maho whehu i ai, ko hinga ka lava ke uhanga mau, ho o whehu i, ka lava ke whakahoko ke a piveni, ka pau e whainga maari ke ne tāri atu, ka lotonga pe e matalanoa koe ni whahoko e whiawhini. E piveni ko e talanoa whapolitikare koe ni o ku amana ke ta whahoko, ko tuku ke anga maheni ke ai ko tuolahi o hāmai i he mingahi media sosiale, o whahoko ngai talanoa koe ni, pe ko tuku ke whiawhia pe ke whahawahe mai po kainga, pea koe tuunga koe o ku ke iai a koe, ke ta kamata pe mua me iai, o ku ke osi whakapapau i te ke kandidati wharearea pe i kai. Malo pito Silvesta. Nai kai ke iaha ku whakakaukau. Koe uhi pe ko ngaha ko kau ke teu neos. Fili mai me wa kawha. Koe. Ke ka koe anga whaka koe ai unfold mai ai u ea koe neo. O hange lewa ko koe o ku ata ki he tawhaki koe a patoa ai. Ai sea koe o tonga tap fitu. O unfold mai ai u ea koe. O hoko mo ku hau koni he lokau ni o hau pe kai ngā kore ke ki komiti a kosli o pe katoa i tonga fitu. Ka nā ku whakau lahi pe kai he nei te kei ke aha ku o tāno me ke mo hoa mo whaniri. Ka koe anga koe ni eksio he taimini. Lahe ang koe ni eksio he umea koko. O alupe taimi mai malohi ang hoku loto. Ke u whaata hoku taimi pe moku tau kei. Ka pau koe whaamui a tonga fitu. Mantui koe koha oku ai pe ku whainga expertise. Pako whai pēo ku whanki ngā aue. Ai. Koe ngau whawharearea na tawanga pe tau tōruia ki moa. Nai whai a kia hange koe ai manako a. Kai kume mi ko kau kawatonga pe taimu ai nai nā mawhi wharearea.
ku nau ki mai ni maka nga maka kai ka alu fa ke tau tu fabri kare mau inga au pito ke ai a fahinga tau ke ke te lava o hu ki wharearea ke whakawhena pasi ai visone tau mua mo whaunga ngā au mana tui koe whatu whanua oi tau wangeau ko hiri na whatu mai a tau pēpere toko tupo ulakina na whatu mai whatu whanua koe pa tau inherit mai ai pe wa o ia tau wangeau pe koe foi diriu koe ni wanoho fulu koe tui lahi motuani o kuwhie mau pe ke tau ngau whaata ono ngā wei a foi funga waka koe ni ki lava tu uta mātu ke toi whakate mo kārati ange o ikai ko whakate mo kārati ange ke ko hamea o kukovi ko hamea ki ko wharea agrisi ke tariui accountability ai ko te whare au ke tau whatu hawhaunga o toi māmangi ui loto ai pia e tariui o tui mahalupe te tatoko kohoka tu te utoki lave tatoki lave ke mea o tau peheu ke whakapopo ui ko fukukonga mama lotu mo ako o whemau ki tau alu mo mama ko ia. Pau hanga ko whihui o ku hanga ko e te tau to kolosi pe he hala whakawakawa he tau au ke waitawhi. Te ke tau au ke waitawhi ka koe tau ofi hanga he waitawhi o ku malo hanga e ku ongo mo e ku ongo. Ka pau koe whakamuia. E whai e pe wai pe ki process ai patoa. E nā hanga o ki salvea. Ka ki au ko hiki pe hau ni ma whaata hau ni ma. Kai ke o sia tau ke o hanga mau. Ke o desperate ke o mau. Ha ku wā mo ka ngā whafonga. An pe koe whafonga lo tonga koe whamiri pe. Ka pau koe angai ai whakaukau ai kakai. Mantui koe. E rito e visone o tui ai ane tau ka wea grisi. Ke ongona leo kakai. O te ke whamanat pe koe. Ai anga ene ngau whapurikare. Nei tau ka iwi pe ia. Neongo koe tau hanga i tau whakanofo na tau. Mo ula loa pe ke mawhai mo e hou eiki. Ana e loto e ke malaki hono sino ona. Kare lava o ngona leo kakai. Ko ia malo ko anga sio mo whamapopo. Ko ia pena ne mau ai loto lahi. Loto lahi o kui whapalangi ui moral courage. Ke ne hanga makate kina ono malaki ia he kakai la lahi. Au tau ui ko elite. Educated community. Ego nani kate kina ia. Ka hano inga. Ka lava pe o ngona leo. Ai maulalo. Moe tuhausi ia. Ego kia au ko mea ko tuiki ai. Ego mea eo ko. Ka pao nega ke tui au ke mea ko ke more hok taimi ako. O whiwhia ngau, au whia maria ngau, pe siu pe karia, mo expertise. Koi. Aia ko pehe koe piveni o ku, ko te tala noa ke elite mo mea ko ia, ko ki konga ne taha o kulahi ai e palopare mai, e ngahi whaka uhinga wha politikare. Tala he ni i ko tau pehe pe koe ke ki malaki elite ka ere ongo mai reo kakai. Ku tala noa rewa ai e toko lahia koe whengai ke toko e mawhai me tui. Peko tiu koe ka fo hiwa fo o enia ke whanongo ki ai koe fo i hiwa fo loa pe e taimi ko toa pe o hiwa i mau pe whakapolitikare.
Kakana uhinga ke malaki ko ia ke to'o mawhai me tu i pe ko uhinga pe ke ki whakapalanisi hifo whakatemo kālati. Kai ongo mai ai reo kakai. Te ki lawe mai ta whaako ia. Ia hake ko lawe foki. Koe foi hiwa mo tua foki. Ka koe foi hiwa ko ia uongo le rei mau pepe reo lahi mau peho no hiwa i he elite. Koi. Kono uhinga he ko nau tolu. O ku nau mau. Ai lelei o whainga sistemi lolotonga. O hiam nau hiwa i hui. Ai koe nau hiwa i hui hiwa koe no teke mua mai ene afio. Ke nau pare aki. Kai ke nau o mai ha uhinga. Reasons, ai makatuunga. Ko hanga ko lawe nai ke tau alu whakataha mo mama. Mama whakaata mai. O pau ke raki ai mea hinga lelei ke ata mai tangata. Kai lawa ke merino mo feo whane whanua. Ka pau te tau ke ngau e ki pe whainga mau ko ia ke teke mua mai pe tui. Koe historia ne o sea ko i tau to. Ko no hoko no whai mea ko ia. E iai pe aho, iai pe taimi. Hake ka take kakai. Koi. Pare a pe a glis. Koe ka take tangata koe pono ngatanga. Ka o ate whakaukau koe ni stai. Koe mama. Mo e whakapo uri. He kai ke malawa ke na coexist. Ia fo i space and time whakata. Whakata. O hanga mau pe he mama teke whakapo uri. O kai ke malawa ke exist pe mama. To e exist pe mo whakapo uri. He fo i feitu peta. Koi. He taimeta. So ka ate whatata koe ni. Hau e mama me lot whakaristania tala mai. Si sube tahana i pekia. Pea toi tu. Sai. O mahi noia e hake mai lotu. Tana tau no whakatau mo e foi whakapo uri. Na i pekia aho e tu pea toi tu. Si o hape foi mama ko tamai ko si sube tahana. Ka una ke ko exist pe na oia. Koi. O tau ke i tu i pe whanuani o ke i maranga i pe whanuani ko aho i tu. Tai pe kia pa te tu. Tetu. Ko whehui. Ko tau whalau ai ki whe. Koi. Ka pau kai ke lava he mamaya e whaunga. Ko tau society ke tau tala noa i ke uhinga lelei ke ata mai tangata. Koi. Kai ke ko uhinga i whatala noa whakakuia. Ko lawe mai whukokoi ke toa mawhai. Koi. O tā noa whuk mo o mai he elite. He elite ai ngahi whakaukau. Ke hange ke kei mo la loa pe tangata tonga. Koi. Ke tau whaunga, ke tau tuku whakaholo. Pau te ke tāna tō whehu ia whakalelei. Ke uhinga maari, uhinga lelei. Kai lawa ke ko lawe whanonga merino. Koi. Koe, mea pango, o kai he ko kakai a ko benu nau. Tau pehe ko ki mama nge. O nau teke mua, ono teke mai to o mawhai. Kai ia taha interest ke tui. Kai ia taha interest e mawhai e tui. Ko no hake a ki ke o ngona. Ka pata ke whakauka he mea koe ni e Sylvester. Koe ahoni,
ko tau whiri toko taha fitu. Ki whare area. Toko lahi taha ki whare area. He mehe kakai. Whiko ngai o kau toa ai ha mawhai e tui. E whui whiri koe. Koe wana kai ke tau whiri toko lahi taha. Aia ko poingo ko hingo ki ai ke tau ha mua whehu ia lelei. Pa tau vete whakalelei ke māmaange. Ke. Ko hau mo whakaukau hono kei o mai. Ai whakaukau koe. O to'o mawhai o au mai peke ahoni. Pako kei whanongo pe o kei whai pe. O pe masi koe whakapo uri mo manuki lahi ke ata mai kakai. O koe koe kehe. Ka koe uhinga whaka kulau aku nai e mi sone mo te whitoi kawenga ko tu iai ke ngau whapukare. Koe moral courage nai mau e akirisi. O ne whakaataha no sino ke malaki ia he eliti. Lau kovi ia. Tuku hifo ia. Tāpalasia ia. Ka koe uhinga e ne vili taki. Kene kei tuange pe ke. Wange koe lau koe mena. Ne ongo e ne tawatai nā, kana ne whakapopula ia ki he kakai. Ka koe kei hau koe kakai ako māmaange i kai. Koe tau whakaukau whoku alu whakataha e ako mo e māma. Ka koe kei hau koe kakai ako o asi mai kei whakapouri. O koe me o tui o whehalaki. Ke nau kei tala. Ai visone mo ngau koe patoa po koe kawenga nei tulikaki a girisi koe tō mawhai. Koi. Aia koe pimeni koe kono mai koe ke te mahino ange ai whakaukau koe ni ho tari. Na i kai ke ai ha whakakaukau ia i he visone ke tō o mawhai e tui. Whewhe ngahi lao koe ono na e whakahu koe ke whare area. Oku iai ha kaunga ngahi lao koe ni ke tō o mawhai tui hange ku whaatuku aki e ni i he kakai. Pe koe uhinga whaka ngā ue pe ia. Whakalere pureanga pe. Oia. Mea pango whoki koto. O mai ai whainga whakaukau gaka o mai me kakai ako, e Silvester. Ka hanga o kauki hanga ki whakamakatunga le rei atu. Koe tuku aki, koe ni koe tuku aki, koe lao e ono, koe whau e akirisi. Moe pato ake to ake mawhaitui. Koe tuku aki ia, Ka pau te tau nofo, ka pau te tau whoki, ke tau whehu ia moni mea koe ni e Silvester. Koe whai la e ono ni ne whahu e tui wano mo klai vitu ati. Koe, i he waftafa. E waftafa. Koe. Koe whai la e ono koe whau ia he, koe whau e whai la e ono koe he attention iare, koe aho koe ia. Pana ne os admit be. Koe. Koe. Na e whau e whai la e ono koe ia, o kui kai ko hinga ke toa ki ha mawhai e tui. Ono uinga, ka lava fu sistemi o ngā ue. Koe. Sai, oku ongo na tūla whai kehe ke whau e tui wano pia mo klaivi, pia tala koe whakarerei ke sistemi ngā ue. Pia toi whakafoki. Tau ka hong pe whamatala ke mahino pe kakai. O whai la e ono koni nai, o staria me whare area. O stave ke tui ke whamondia. Ke whamoni. Tari whare area pe tari he pureanga koni o tui wakano. Sai. Oi koe whai diriu koe pureanga he waftaha wha. Ne toi whakotu mai a he kauloa loti. Whatahto koni. Ke toi tukuhi whai lao que toi sio que cabinet for all. Oi. Mana tu ko ja foi kupu pe ia, he tu ai ko disfruto ne mo process fa nga we.
Ka kono uhinga ne ka ke nau loto ki ai. Ko toi ka pau te uhanga wha malala, ko hae unga ne ka ke loto ki ai, ai whatahto koni. Ko whatahto koni o kui ai, takatai parang kon ko talaket. Koi. Ia. Sai. Ki au mo ilo ko ia nai mastermind ihe foi liu kon ki koni stutone he wana honfu. Sai. Ko na tula ko foi koni stutone ki he tafake fa mau anga e wana honfu. O na tula ia ke ne malu i interest e ki tosi. Kau taat ko ha uhinga na ia interest mo asenita ki tosi ko ni. Ko wafe mahi wa nei fai Royal Commissions ko ki ngoto ko Asika. O ko ela tangata nei tu loto ko he Asika. Ko talketi. Ko ia. Ko pare mia na ngau he taimi ko ia ko na whakatau whai tutuni i he Asika ko Fletchevele. Ko nau tolu peni he alofaki ko ni he atakai o whatato ko ni. Ko uhinga ia e nau twist ke oua e whakahoko whailawe ono. He kono uhinga ke malu i nau tolu. Self-interest ia. Ka koe makatuonga whake ai tui a kalaivi tui ba hau mo agirismo ne kabineti nau tui ki ai. He koe whai system ngā ue ia. Koe rule of law te ate mea koe ni e. Ka pau ko koe mo au ta ngā ue. Ko o atu ai sirini ka koe ke whakotua ke ta business. Koi. Paka tai mo ko peata o mai ane ha whakamatala, whakamakatuunga ho whakamore mo tuunga wai business. Paka tala mai koe ka au kai ke hau ka au kai ke tariui mai koe ka au. Ko tariui koe ke sinoi taha. Koe ke whena pas whaka sistemi ia. Aia koe taha, urakia, koe tonga he tariui aki. Ua. Koe lau mahari e pe koe intention o liu e wano hongfuru. Ke tahanga hiki e tui, me he politiki o hili e o lunga. Ke ne rain. So ka anga o ati whatata maino. Lai whakarea koe ki mua e konistu tone he whataha. Koe tui o kune kamen ai pure anga, ka responsible e ka minister. Lai hono liriu koe he wano hango fulu. O kai ke te kau e tui he current. Kau hike tui o ku rain. Ka responsible ka minister. Kono uhinga. Ana ko tui ko whare ang pe ki mo ko whare ang pe a Chris. Ne lau e whamaulahi i he hopo taha Chris ne pehe. Ko ongo o tangata tau ma. O kumaka tūnga ia he fo i maa kune tau. Sai. Ko whakaukau pehen. Ka kei kau e tu I he tau maa. Pea ka kovi e fo I maa. Kai ake ka kai kovi. Tēnau whakamau ia ke tu I. Ko ongo e tu I e maka tūnga ia he fo I maa. Sai. Ko uhinga whake whakatalatala e tu I me maunga rea kia I kakai. Haha mea whehalake wharere pureanga. Ana tau sisio pea I whata passporti. Ala poknono mo silini. Ko foto e Royal Tonga mate, ko poate, ko
tonga se ti. Na ia ke tunga ai ko sio ko a kiris he aho ko ia. Ka hoko atu. E hoko e rea ko ipa hoko mamahe ka kai. Ka hanga ko tau ako me historia ha tu i ko toape. O kai pe foi taimi snap ia e kata. O me e rea ke tupo nima. Pe tupo nima. Ka pau nei kai ako ia i Ulope. Hei kai tu ia ke liu e whanua. Whonga pure. Ka koe ui ko ene maheni he ne ako i Ulope. Ene maheni he hala whanonga mea koe haa tui. Nā ane tu ia ke liu e whonga pure e whanua. Koe foi lao ia o no. Koe foi operationalize pe ia. O executive power ko koe na e whoaki he wanohonga furu. Ka koe power whaka sovereignty, koe mawhai e tui ki he taloni, koe mawhai ki he tofia. Moe mawhai katoa whaka sovereignty. O kui kai fie ala hataha ki ai pau kai whehu ia hata. Koe ngahi mawhai ngā ue nia. Koe. Ka aha mea u whehalaki. Hanga pehe kakai o skuta naispe, ai pare mea mo ne kapneti. Tuku na tolu ki tua he whiri hoko. Kou mei ka kai fōu. Ka ui kai ke kau e tui he lau ki ai. Koe foi ririu koe wana honga fulu. Nei kai ke kau ai konga koe ke judiciary koe whakamau anga. He term of reference koe e tau ririu whapuritare. Ke komiti kone tui pere ake mo tam whamau lai kone o cotton water. Ai kone nau. Whai ai consultations. Ke ririu, ke whaia ke tau ririu whakatemokarati whakapuritare. Nā kai ke kau e si tiseri ai. Ka koe uhinga ia koe hono whingai ai fwoi lao e ono. Kai lawa ke tuu le rei e fwoi sistemi o whingau e aki le rei. Pea ke taliui. Ka ke whahoko whatongia whi halaki. Lawa he structure lao o whakalirei rectify. Okay. Aia kone tūwhu koni e piwen, ko wilo pēr kua e tokolahi ko nau o si laku mai u whehui ka te utoki. O atu pē ngai whehui, mō kataki pē e ke le ki hoko at pē maki i talanoa, e te maa o pē ke ngai whehui koni ku mō tuku mai pē māloho mō o mai ngai whehui ko ia. Ka koe, lotonga kone ta ihe whi lao e o no, ke u wha osta ke ki whehui i he whare area koe ni na e whakatuu e he pare mia pē mo e pure anga lolotonga. Ki he whare area ke tō oia me asenita. Na e kai ke hange ke deo na kai ke ha te mea ia e kau whafofonga ko ni ai pātoa. Na nau au MP, kou tāno ke kau MP. Na kai aha nau ki whakawhepake atu pē mo ki kenu pē na kau ki matapā ia ke tuhifo ki he whakakomit kakatoka ki whahaki area ke nau ki hu arewa hu hia pē ki mea ko ia ke whaipeha ki wakai. Ko ka pau na mahu inga ai whi lawe o no, ko hana kai ke nau whaiaha ki mea ki ai ke ki mahino peo ke mahu inga. Ia. O wai mo nia me viu goi na. Nau kau me mo e ho vare e fu more pea e foi tu ia ko ia. Kau heiro. Kau tui mana ne. Na o e foi tai mo na o hiro pina to os foi ata mai. Foi na tori. Os foi ata mai os defeated pea de que ka me hok na to toni ke nau lava sio loa. He na lava a kirisi a fuhui he ne ke to ta pe na ia o tau la o no ririu go no tau to ta fitu. Ne ona to ta ne ona na minority pe ka fonga ka kai right from the beginning. Kana e lava i hene lotolahi. Pea mo mea man ko uhinga ki ai e uhinga lili. Man tui o kai ke nau fuware au pito. Kau nau te nau lape o tiko i holo pe. Ka koe taim koe te insise he uhinga lili.
whainga kā ke toi ta whoki, ke te hanga ki tau lolomi ho to konse ni si he taimi, o māmai ho to atau mai. Pei ka koe matawaiwai ko mahuinga whokia ko koe, ke sio ka kai mahuinga while ka whafonga. O nau iloi, ai wheitu nau alu ki ai. Wai mea nau whio ki ai. Koe taha whoki e piwene isiu ko whaamu ke whaha ke taki tala noa ki ai. Koe isiu ko ni koe visone. Naka ki lawe holope i he kamata mahe visone. Ko uhinga whoki, ko hono mo o ni pia koe ke puri ia koe patoa ia o ko whaisino koe patoa tu mao pe ia. Koe movement ni ko ia o whai ai e dai ni me wheke ke he aki koe he visone. O koe movement ni au tamai na toi nau visone ke he ia. O koe movement ni au tamai na nau visone ke he ia. O koe movement ni taha mo nau visone ke he ia. O pia ko hanga rewa te holo mui me kakaia ni ihi na nau tui whakalongolongo pena tō he patoa. Ko inga whoka ke mahino nau tō po ko whē movement ni koe. Ko whē movement ni wai akrisi ko wakai hifo ki he manifesto ko koe ai party. O ku asi ai ko visone ke whakatemo kālati e wharearea pia whiri kotoa ai kau mei mipa wharearea o ke ho e ki no pere. Koe o ku mahina pe kau piwenia koe kuonga utau mo ui ai ku liriu. He kai ke tau kei piki mau pea fo i mea e taha ku pau peke liriu he koe mama liriu en. Ka ko uhinga pea kia ko ngā kokoe o ku neonga ukai ke kau he poate ani koe ku iko koa timpo koe poate. Ka ku ke fu ofi au pito i o lunga i he te fito e patoa. Ke ki hanga mua whakamahino mai ki he kakai mo kau whanongo. Ko whē visone o ku tau hoko atu mea he tai nimi o alwai. Ko whē visone ko iahe ko ngahe ko lahi visone e umumeni. Io. O koutou ia ia e Silvestar ko e ange penia haki i teething stage process. O maino ka te au e whito ke aki he mumeni ange pau nau whefusiaki. Pau nau whefusiaki pena tō he fufu mea peta. He tape, he patoa. Io, ka pau ko ho whamatala ko na ko e ke te whate mukala tiangi. Ke whiri. Ka koe makatuonga, ka hanga o, ka koe uhinga ke whakate mokalati ame. Matui ka te mokalati, koe sistemia ke kau e masiva, ke kau e tu hausia, ke kau e mata kolo. Matui, ke kau katoa, no one left behind. Koe uhinga ia e whakate mokalati. Aia, koe foi ko tau pe koe fu akau ia. Ka pai kai ke mo ui le fu akau. Hei kai ke ia e fua. Ke fua kon ke lave ai masiva, lave ai. Man tu kon masiva o kui he many forms. O kai kon masiva koloa pe. O kai masiva whakal atamai, masiva whakaloto, masiva whakalau maari. O kulahi ka koha sistemi o tariui. O mga tuunga i ngahi. Nai interview ya a Chris e hiwa noana ne pehe. Koe ki utokanga o ke te mokalati. Ultimate purpose ko a Chris he ne whamatala interview ko te ulapo a te kopi ai. Koe tariui. Accountability system. Ke tariui. That's all that he wanted. Pane pehe rewa. Ka koe uhenga ko teke ai te mokalati. He ko ia peu ne hanga promote tariui. Ka pau e lawa tariui system tariui ia i he tau whaunga. Koe tokanga ia. Ai koe ne koe. Ui e motol po ka hahono homo hingoa. Ha whainga hingoa. Kono. Ka pako tui au ki ai. Au hanga ko whamatala koe ke he visone. Ki au ultimately katoa ke whakate moka alatianga ke tariui ke purelelei. Ko hahono
hono fua ke outcome, ultimate outcome ke get across. Ke o eri e kina hataha, ke toka ngai kina masiwa, toka ngai kina kakai kai ki ako le rei, toka ngai kina kakai o malaki na totonu. Katoa u me so ke ta kau pe ia. Tala he whainga koe, koe masiwa, tala he whainga koe, koe pure rei mo te mkarati. Ka koe fu mea pe taha, koe hane pe a fu a kau fua. Haure mai kau tamu koe tamai, koe viso ne koe fu a kau. Tamai koe viso ne koe no fui fua. Ka koe fu mea pe taha. Mea beta. Ko ia. They're all pointing to the same thing. Ai koe pe, au ia koe foi time, koe foi teething process pe nia manatui. Nai lava pe he whakapapa e kakai ia akilisi o ne puke lava e akilisi o puke puke a kakai. Koe foi stage koe ne pekia. O asi le vai e mea koni ka ki au ko wharea pe au ia moutuange pe fuwe te ka ke teka. He mama pe ka tau tole foi stage koe. Matu ka whainga mea pe o whakanatula. Que progress ko pa pe ke li liu. Nai u tano fa data ki mo. Nai o ma gris ki he fare ale ane. Taimi fa po uri e fare ale. Tau pe na de hangare vai o kini fu va tago ya. Ospane palau fa molu pane to. Pa mo de malo lo ana. Sai. Ka pau na ke tau hanga mahino i pe ko ne viso ne pe ko ne tau mua ke alukife. Te tau mai te to ako mauloto. Tau te mai pe te tolo kini to i palau pe fuloto ngoe. Fuloto ngoe ko osfai pe ngā ue ko ia. Osfai foi me e ko ia. Ko ia. Ko foi beta. Ko ngā ue na fai a kirisi pa ke tu i te lawa hatangata. Toko ata. Te te hao fai. Ka ke tau lau te to hoko atu. Hoko atu he foi. Whakakakato o foi procesio. Ai o uhinga, mahu inga ke uhinga ka kita, ai viso ne mo feitu, kataki kia kakai. Ka ua te ako mauloto, hangau ha taha, e koe mea te iku, te hau kita o toi tutu e fulotongo ue, mo palau e fulotongo ue, te ke tōria ke kai ha taha. Ko wakai fo e piven ke ngai polokalama langa fonua ai pureanga ko ni lotonga po e pati ai kakai pe ko hana fai whakarea e mahino ai ke kakai po e pare mia pe pureanga ko na ngai polokalama lahi ke langa fare ngai mea ko ia whakarea he pare mia e kupu ile une pehe ke no one left behind ke oa na hata e kina pa ko ilo i pe o ngā ue ak pe mo fo i kupu i rea ko ni e pātoa. Peka kau pātoa pe foki. Hangai koe lau na mai he toki te polofesa. Na ma polokalama na ntala mai koe. Pe koe hahano to e ui hawhanki kulupu. Ka koe pātoa kātoa pe koe nau alu pe me pātoa. Ai koe tamu a pe koe no one left behind ke ona na ri kina mo tuku hausia hataha. Ai arewa i e ne pehe arewa. O ku ke tui ko ha o wakai ke hangi kon por ka malanga fare ai a patoa. O ku si fo ke u fa talano au ke ngai ngau ku fa he patoa. He ko pure anga na to. E ko tuku hau ia kakai ke. Oia. Ke tau no fo o ai me fai ta hulu i na ki ngau ko to pe ku fai. Ko i vi pe ia me tokoni a kakai masiva pe muri. Na ave pe ia ke fai a ke tokoni pe. Ko o hinga ko ke o si ia ke u faa nofua o polokalama i he ngahi ngau e pātoa. He kui kai ko tuku hau ia e kakai o whia mau e kakai ke nau ilo ki ai. O whia mau wange kakai ke nau ilo i. E ngahi ngau e whahe pure anga he whelave ia mo e nau tuku hau. Ka koe whatonga i pēku ke wha asi e ua he hu whare ai a asi ata mo e toko taha ai ngā lohono ingoa. Ka koe ko ha ho wakai ke mea ko ya pehe ni i ko campaign pehe ni i kai ko toko ni e masiva pehe ni ko ai ke ona ari kin hata ko ngahi ngawe pe ko to pe ko fa ko ke fa asiki ai ko hata mua Ia. O monia pito ho whakatano. Pe ki au
o kai ke mahino pe ko no whakaangai o ngā ue o whai nei mo whau ko mi ko o makatunga he lau maari e langa whanua pe makatunga pe he loto o tauwhia mo mo whawagaha. Ko kia kia au Sylvester. Ko kau esas mamonga sias tupu gawe tupu tola he whanuan. He kitai nono. E nā toki ilo ki mui o koe polo kalama mawahe ia ai sias mamonga ki he masiwa. Koi. Sai. Koe taranoa koe loloto pe mo oni koe ke whakaukau. Uhinga li riga. O koe sāpate ia taha o mahina. O hanga kai ngalo tu o teti keite foi a sāpate koe ia. Koe nau au kai. Koi. Pe o hange rewa tawa taina ke tangata me mi pasiasi mo no family. Ke nau hanga o estimati ai lahi silini na nau mi kai. Koi. O to mawahe ia ave ke pisope. Ke whakawhatongia ia kia. Ke alu ke mata kolo. O toko ni ai tu hausia. Koi. Sai. Koe ke ko mahino ka kau koe ke whainga tā ke nau ave pe silini. Au haunga nau whakafoua he foi o au kai. Koi. Koe mahino ka te au he whakatala noa koe ke kau pisope he siasi. Kono uhinga ke o ngoi he tangata siasi. Ai whie kai a koe o ku whe au mo toko taha koe o kai malawa ia mau ha mea kai kene kai. Kene o ngoi. Ko ngā kai whaka o tua ene whoaki. Koi. I he ranga hono whatu he ofa. Ka pate ke sio ki ai. Te ke tala ia koe campaign. Pe te ke tala koe ku sai. Ka hanga whawhoki mai ke ngā o ne whae o miko. Ka hanga whamatunga le rei atu e ngā e nā ku kau au ia he oho vare ka nā ku nofo o whakaongo he foi. He asi ai mū meni. O maka tuunga he ngahi aha osikoko aklisi. O ne ngahi aha osi nau kau he tangata nau tautou whakamanatu ki ai tuunga wai pāti. Moi mauinga ke ne whakatutu ki mua waha mea hoko kai. Kana umari ia mau pe au ia he kusio ki he tu mau hono loto. Moi mahino kau o kai fui mamai o ku iai o kai ke ulawa sio ki ai. Koe tautou ai atu koe e malawa ke movete ai kabineti. Nei kai pegi nei hange ko ka tangi hange ka mamahi. One tautou le aki. Koe taki ia. Koe mawhai ai kakai. Mea ia kau whafufonga ke na wō ke kakai. Na wō ke ngata ngā mata kolo. Na kai ke mahi no ia hoi fui taingo ia. Ka kai tai na malolo e pausio ke asi mai e kakai. Pa asi mai koe fu mōme. Na kai moia krisi na kai kia me pehe. Me pehe, koi. Na aku o ngoi, na toki o ngoi rewa, o kuiai na koe mea uhinga ki na uhinga ki ai. He koe na tula Sylvester, koe na tula ia mea koe taki whakaprikare. Ka ne tataki whakamamani, whakamawhai. Koi. Ki mua, ko tene o siui e ia nau. Ko neongo, ki mua ke malolo ne o whakanofo e pāti. Ka ne kai ke nofo e mahuinga ia he pāti.
foi mea koe te tau toki vete, tau toki tau hala whanonga he tau alu koe. Ha, uhinga, nei kai ke mahu ngai. Fu mea koe, fu mea structure ia, Ka koe ne nofo koe, ka koe ne nofo koe pehe, ai mau inga, ai kau whafonga. Ai mama wea nau tolu, ke nau lawa po, o akuri ki hataha ki ne tataki. Pane tau pan tau he kaki pe mea koe ni. Koe taki koe mea ia kakai. Sai, na iai ene whakapa, na iai ene whalala ana ka misika, ene hoko atu. Ka nengai ke ne hanga ia dictate mai ke pe mai kamneti. Ko whekau atu. Na hanga ka tau na whalala a kiris ke ne hanga tuku mai, ke ne hanga o whai umea. Ana ne o mai bea honolo tō, mai mo ne whakau. Ka tai mana usi ai ke asi ai mumeni. Nau ki nofo au ke whakaongongo ke usiange pe alu e whai mea koe niki whe. Koe tō koe a whaa koe ne haloti. O ke pongpongi koe au tā mai taha ka te au. Koe ni koe sirinenu ko sen mai panke. Whenga mai taha mana wafi. O mai mea Amerika. Koe whekau ke kumi aki ha mea kai o ke ngai whitu koe ne a wheke a whaa. Kaka nei fo ka au pau whekau e au ke na o tāka asia tapa mo mafi. O ngomigo, tāke o ngomigo ke mo whai mea koe ia. Ore wa ke analyse whalere ange ai ko uhinga ia fo o mea ka nau whakata pia ke teka. Pea osi pe whake mea koe ia mo hoko mai koe ne COVID. Pea mo kai moena alwa ngo tama hulu mai ngahi api. Ka ke sio mea koe ni Silvestre. Kai moena hulu e ngahi api. Nai tulungia pe asi mai unau tukhausia he matangi. Volunteer mai pe mo menia te maulanga te whare koe na. Pa kamata hange al mamari e pe. Na hiki ki eua si oi hinga hi mea. Ai au rolo pe mea ai pau pe whuke au ke ngau e ku whai. Sai, ka pau hau hatahai tala mai koe campaign. Koe anga e ni whakaukau. Koe ni usa tau koe hae ni hala e ni whare. Pe koe hae lao ku maui. Pe awe o whakamau i mei whee. Ka pau hae taha pe mai koe langa hoku whatua koe ofa. Uhinga e mau atai siri ni. Ko hai ko whee rau ni mau ko whee whamau anke ni whamau mai ki tuku e ka ai e. Ai ko pe hea kuia. Koe hoko pe ai whirawa kia koia he tōnou nou. He tōnou nou whakamama pe. Stai. Koe mea koe na ke whakatala noa ke whakatala noa ke langa. Koe ai paka. Me he ngai langa whare koni nau whai. Kia au e masi. A whainga mea pe ke aunga ke kakai sai. Pe ko hai une whakahau ko sai. Mana toi koe tau whenga tau tolu koe ni koe mea pe ku whehuia he kakai uhange pe koe mea koe ni tanu hala. O kai koe tanu hala unau hanga whanga i koe whunga. Koe whunga unau whai aki e fu taimi. E ko sia uia koe mea ke whilia e kakai ke hanga koe o ha whainga whaunga, whainga kulupu. Ke awe kia e nau whalala, ki hono tu lewa e nau tu hau. Iha whahinga vi sone mo ha whahinga whaunga o ku maauange. Maauange pe tariuiani. E ko mea koe hono whakahau ki awe au hange ko ulau au ki mua. Koe patoa au koe ko ha pātia ki aha no paunduri. Koe patoa koe toka te line ia. He koe pureanga tai mini. Koe uhinga na upureanga koe patoa. Koe pare mia, koe vi sone ne ngana tatakia ke patoa. Ke lava pe hataha me ha whahinga humble beginning. O lava o elevate o rise ke ngai tunga marunga i he society ka pau kune ngā we. Kau kai ke pehe ko ha mea pea i ha whahinga special group. Ai taki he whonua. Ai koe lau maari e koe patoa. E anga i kusio mo whakaukau.
Piveni koe na ke ki lawe foki. Ko tu ke whatonga i pehe te he ta po tala noa koe oku ta teka takai holo pe koe ke aha ta ta funof mau tau haturiki o ta vilo takai holo pe ngai i siu ko ne ala pe tala noa o lawe ka whainga mea ta vilo atuai. Na ke ki lawe foki ki he o kai toko taha ene ku ne whehu i mai ai koe haho o kaunga ki he satellite ka tonga keipo tonga keipo ko tuko isiu mo onia ka ki mo ke hoko ki ai na ko manatu ina ke ki lave ma pe na ke taimi ko na tatai ko ai mo ui e pare mia malolo ta mo ia a krisi na ke ofi ai na ke ngai me la na ke ai ko na tok fanong ni he ko osi he prokalama ia me kre a voice na e hanga he whakafofonga ko tonga tapu wha o tuku aki i mamafa na ne hanga o ui ho hingoa. Na kaike ne hanga o tuku aki i ka kaike o maha hingoa. Na ne whakakana e kau ho hingoa no whakahingoa. Na ke kau koe i he toko taha. Na e osware i attention ni are ki he pare mia ke whakawhisi. Ka na ke kau koe he toko taha na ke hanga o whakaloto e pare mia ke o e whakawhisi. Pea ko hono consequences ko more pureanga. Toi Maria que foi dimension foi engolo ko ya mana tui ka pau te tau whakau i whakatangata pe mea ko toa pe te tau tui ke whainga mana tui ko tau mo ui mo tau whakau katoa i tau anga i tau parani mo tau whoduk ko ne hoko tau hekaki mau pe tau lotu ka ko ne hoko ko ne o tua ko e kau ena he lau maulalo ke pehe na uraki pe uhala wa o maulalo ke pehe na ke lava akiliso whakau pe ia te ko akilisi ka pau te ke toi whakafok pe ko historia akilisi e tangata stapo ne akilisi ka pau gaha mea convince ai ke ne fai ke lava ha taha ia o liriu whakau ai ko it sound like a crying baby ai hanga more pureanga te anda whakau e o ke ilo eksio ki awea o kai ke usia au ko more pureanga ko disaster o sia au more pureanga ka mo uye visoni ka pote whauka mea koe ni ana na ka usai me pene nai tala no e patoa no one left behind tala no e paka no one left behind o ela ka no pereta i mitu na o tala no one left behind o sia i poke na ufani na to ta ni me he fale area kuna ka kuna to he no one no left behind ko tuku e mawhai tuange tala no he mawhai ko ka kai go na pehe ko more pureanga ko na interest na tori he mawhai ya pango pe ko ki au ko assessment ko aku no foko assess the situation o ko fi au i he mahino mai o mo ye visone ko ke hanga ni ko more pureanga me hai ga hai ke tau pe ki au ko anga kau ko sio akuia o hanga he pureanga ko ni o highlight mai ai mo ya krisi ka ko na ki fale a pe me ko ni ko te lo pe ke te le ko akirisi ko o tua krisi kana hoko ne shipping a feilau kene toi whakamanak mai ki tau tole o tua ki toi ofiang mai ai ka tau tole o tau tole tangata. Ai nuau tau sio inspire fukakai tō lahi koni vesta o ko involved i he koe maari e whoki hangi sio ma whoki mai koni mei e ua rere langa koni veitongo rere mai langa i wawau. Nei tamata pe whoki he ongo miko. Tai misi i pe ko
hoko foi mea pa mo fere mga tolu alo langa e ko sio crow o va Koi. ka ko ku sio ko ki he fuivi o inspire ki ai ka kai go ni ke nau foaki o matu onga he nau sio tonu mai ke masiva Koi. Sivesta na talo tau ke i ka mo tau fano no malanga ai samare tani failere i mo ofa ke masiva mo te ke usio ha movement no malanga i mai ka fai fe ka o mai ka with this magnitude ko so ke ka hanga o mali nau ko langa ko foi fare ta mal nau tak panga he di manoa ai fu ka kai ko ni ai nau fa septa ai ko foi se nau fa group fa septa wai ko me foi septa o ngo fulu ai ko foi fare ta ha nau tak yo no nge aupe me foi septa ai ko foi septa ko mal nau to o ngo fulu ai ko te fa fu atu au nau tak panga to no panga fa no pe ulava foi fare Koi. Foi mea te ke tau lava te tau sio i ki mua. Mandu tau ofa fa foi tui pe tau tolu. O tau ofa ngata pe fanki scale fa foi tui. Koi. Ka koe o atu koe te ki panga whanoa koe lava langa ha whare. Ka kone tok mone ne himi koe moritoni koe ke he uke hatulu tā. Aunga ki hea. Ka fon ofa ha mōloto o tau tai e fonua. Whango tai fonua. Ai mea koe lava sio i ke au e mea koe ni. Ia. Piweni ko tui mahalo ku mahino le rei ta whaaki ko ia. Kata ki iafe mua ki he sate, kau taha ko e Pacific. Okay. Sa iyo, mahino ka. Ko e Pacific. Mahino pe foki na ke tare kita he ngahi poate. Pekesea. Ka ku oku kei whai e hange koni ko hono whakahaa ko he minista o koe mo ua ai Pacific. I he whare area, i he taimukana area e Patseti. Pea o si e sune, si ulai a ko Septema eni. O a ko si pa mo Septema eni o ku te hange ko te mapuna ke hake ai foi isi uia Pacific. Ai a ko e, pa koe ke mapuna eni a me he kakai ka mapuna pea i loto he momeni. Na e te lea pe foke polka, uhinga foke polka amagoni ko ta noa to ai ko hau pe he kere a voice. Na te whai ai pe ai tuku aki i koe ni koe o sai ni koe ni tu i wata pe mo koe pe mo hai. Na pe na toko lahi pe ka wholau na mo alu ki fisi kana ka tuku aki he whakafonga tau tapu whaana e kai ke iai ha kapneti, pepa kapneti. Na ni whaka ata ke mo wo whai i whaka mo oni koe ni. Pena kai ke whaha i loia ke taim na e whiri ai nau tolu ke nau kau he ki i haa kone a ki kau taha kone ko tonga kei polo ko tonga satellite. Ka ki lawe manga whaka mama mai na mo alu ki whisi he ko hangi ko au wakai whaka mo kau wholau toko lahi. Na e whakafofonga me pure anga, na e whakafofonga me he tonga kei polo a mo koe ko tu i wata. Ka paurewa na kai ke whaka ata mo do ke mo o saine kone hana mo o toko lahi behe ki whisi. Oia, está. Kau ni ako ke isi o maari Ka ko sio. Kai te ke me taim ko nei. Na hawai kau sai ni sio. O whahangi mamani ko foi mamani ko foi sfia. Ko fopo de pon. Tu atleva kau lotu. O tamte e kau sai ni. Ko haha no makatunga. Ko vai whaatamai. Tō no whaatamai. Kai te ke me isi ueni. Ko te utoki lau, te tukau, kau hanga o. Nei kai ke uhinga ai nau tamte i. Ko no uhinga ko nau roto tau whihia. Kana nau tamte i he koe ngata anga e nau mahino, ko mamani o tapawha. Whakatatau ki he wholofola,
wai foi taxi he fola pe he wai angelo e fa he four corners of the world sai ko foi fa matala go ia whakatonu rea i rewa he kaulotu ko mama ni o tapafa ai ngana hawa kau sai ni sio ta mai e teknolosia o mau ngau aki mau ilo o fo de poto foi mama tala rewa he kaulotu o e rea kovi he otua kako heme na iku ki ai he Oscar do foi mego ni na mai no monde kau sai ni si does that mean ko kakai kovi kakai lotu ikai ai ko hinga ko whakaukau ko ka pau pa ye mausia ai whainga teknolosia moi pepes moi taumua te ke tafoka ke pe o lau kovi ain pe ko pasi he kono moni ko teknolosia ni ke hake aki e fukakai pesete hiwa noa fonuan. Tau kai ko ha mo ua ko ngā ua whi mau ke whai. Ka koe ui ko te tono no whaka mausia. Te tafoki hake pe. O hange ko mea nei whai he kaulotu ke kau sainisi. He hange nake rame whaka nenai. O se me ai sune tua taha pe no mention he minister panga. Ya luia ka tau halu ai loto pe e patoa. Sai, te ufo. Ha no makatunga. Ha no makatunga. Te hanga nge whihui. Ha uhinga o ku velia i pe ai whafofonga e koe ni ke foi project koe. Kai ke, ko show te utata e mea koko kai ke make sense. Not a single mainstream media tau peke re tio tonga o even e pure anga ko kuinga ni ka pa na ya fahinga mana toi ko pure anga ko na hua tu na mau ka to konture ki ti te la me ko toa ka na lava konteki ke ka ta ai go na fai ka pa na ya ha mau lao pe ko hatila o ke ilo ko foi mahafu malo i taia ke ngau e ke puranga lolo tonga ke whanai aki ai patoa ke tai aonga. Ka koe nau whai pehe nau toro. Ka hano i ka heu nau ilo nau toro ia ai lere e foi. Oi foi ngau e nai whai. Moi makatunga moi uhinga. Ka koho whehu i. Ha koe uhinga tau whanai patoa i loto pehe patoa. Kina tula o kai ke sinsia ai ya pango pego ko tatala no me ko ni ka ko ka o ya silvestar o vai lau fo ke pa ku tu yo ke me system engineer ko ka kai fa po uri na utala no pe tangata people ko kakai mama na ta no ideas constructive innovative ideas ai ko fehia ma plau ke witius ke hifo ke taulau ke ulau ka ta hange ni ko hafu o tua ki taia ke te pe o tamakaka hange ni o te o si tamgo na tila kako ha huinga ke ma wai fainga nau go ya ko whakapo uri. Kai ke mausia ta mai. Ai mama feunga ke fehu ia ai. Ko he kono moni e si vesta. Te ke totonga ta family ona ia. Ke tupunga halonga. Pe ka pa na ta na whakamon ta whakalao. Ko ne whamoni o tau silo ka toka whakamoni o ta whakalao o nal invalidity. Ko ia pa ngai ke totong e mo so tu ka ko ha ko uhinga fa ia longo ke tau fehu i pe ke tau mama ai ko fehu i foki e piveni o ku
Mahino pea ke kakai mo fonua mahalo mo toko lai ka politika le. Koe redundance go na mo finga ke whakahoko mo Pacific ko taha ia mea lele ia ki tonga. Ko te ko issue kon ko ku whaia ko ai tau tolo holo ko ni mo wālau holo. Na mo alu o whakamo oni na whakaata mo to he pare mia pe ko kabineti ko haina ne whakaata i whakamo oni ko ni ke whakahoko ko tu ko mea ia o ke au fia ko ke kakai ke nau o nau e ke he ku o sa mai e whakafofonga e ko tala mai na ke kia hato kabineti na kai taria nau tolu ai pa ko hangare o ku o fore wa kakai na ko haware nau pe ka pa na kai kia kabineti ko haina ni whakaata mo to ke mo o sa ni mea i pisi so ko feuia ka pa na ka tutun kabineti e whakalao fe whakamoni ha mea ka more hasilene pureanga so why is it the issue o poinia o winga e ka pa te tawal te toke tau fitu waki ko winga pe kuia even ka pa ana na do sai mai pe ka ya tutun kabineti ka hale me tau ha ai ki whakamoni o kai kia mawhai ha individual ke alo sain ha mea. Ha mea tau whoha ai ki ai. O poini ia. Aia o snal en voit pe kua hata hana i whamon. Ka koe whoki hifo ko na maua koe o whamon. Kai hala ia. Na mauma taurea koe whakatahalahi na whai pasifiki. Whamoni koe foi siuke he whaminista pe ia. Na kai ke mau kau matoloi pe te mau ilo ki ai. Ko nga na mawal to lahi ai alu me meite ki ai alu me ke polo ma tore ko konferensia at pasifiki ke nau sio ke u teknologia fo o ko availa polo he marketing mo me pe fa ta ai ngi ha how never once ke fa ha o mi tongan o saini ko kulati ko kai ko kupe ka pa na ha saini ha me ho ha ai ki ai kakai pe ko ka fafofonga ka ba ne ga tutun kabineti he ko ke painting está na tau hopo no tau fe sipot tau sipoti toki ilo ki mui ko kakai na saini na ga foi sino falao ya a me le na hogo na la moiti fe me ko poini si Pai pa te tau whase sere me tau toria. Tau wheturi olo he ngutu lau mo tau whehia mo loto povi. Ai mo wina ko ye loto ke tau foki. Ia hanga ka puleka. Wanga ko falau ko fide mato e tai ko mo tolu pe foki fai. Piven mal ko tu ko de taimi ko fa malo foke he lava eta programa ko tu pe ko mahalo ko alui foni ke to pe fa ta pe u pe osile bata taimiga ke malolo pe ko fambe te pe ha fanga mari ka hau te fai pe koreatu ga ke fanga tala no politika pe heni pe ku ke fa fiki ai pe ha fanga me pe ta mo ke tu fa ta ko tala no pe ke mai ho viu pe ko me ka kai pe te na tu ki ai pe kai at least o na fanongo tondu me fa matala me ko ke te fanongo me hai na ta mai hai at least o na fanongo pe me te ko me ke hia na tol ke na tu ki ai ko ku to be ku fe e ua pe ko tu ko ta fe unga e fini ko Romax o ko fita no au ki he ka ta fa nga me ko ku e ke pe akuia na e foto o fo ke Romax ko ta haia e me na e fe nga la ki ai pare mia malolo ko nga ke a ko pe o smahin no ia ko ke fe mau ke ta te mo de time he fra matala e nga fe no ko e ke akuia o ku o ke ngau e ake he tainimi i tongana ai polkalama koe na mo fotu he Romax pe ko na foki na tol ki he standardize ko ha tu nga ku ai polkalama koe na whakahoko ia ko e malo bito ko na moni na he ke toi lava ai ngau e ia kai ngau e aki ai system ko sai ko ku ke he ka pau te nau liu ka to e fonga sistem ya come fonga fai a come fonga a sila pa fai a come me sivi koi koi ka
Koe layman's term for kia roa max. Ka kono ka koe educational term uia koe outcome based. Pe koe ihe outcome based ia oku Australia i Pasifiki alga mamania. Koe sistem kon tu hilo ka whainga tā ke whakaukau. Koe anga mau ke ngau pe he ngau e. He kono moni he kai ko ko ngai me alere ke o mai o me ko fo is the complete system. Ke whakaukau fo ni hia ko whakaukau fa software. Kai ko software ia hange havia ko lo ke he kai fo system. Ko software ia une kapate ka hange ko ni kapate ke ke hu ha supermarket. Te ke si o pe o singa be me we point of sales. Kau ke pe foko no manage he kauta he supermarket no me. Ko foi system fa computer ko foi via ko ke he kai hono stock take mo no reconciler. Ai whakatau me stocka mo silini. O hange to pe ko me ko ako. Ai koe nauhanga pēnā tolo to'o koe ke toi lava he kei te aha sistemia ke ne hanga o tai ini ngai indicator mo i ngahi learning outcome based. Kau hange foko te watu whatata koe huenga foki ai outcome based ke ne reporti mai ai mea koe ilo he tamasi i. Ai ko indicate ai ko hinga ko tau fie mau la he peke remove standardization he me mo ni mo indicator hange ko fihu ko ni ha hinga ko le pe hala pa ke afe he pausa utu kono hinga he ko test sport mo ya ko wai foi indicator wai foi hui indicator une tala mai e maha ho mea lere, ka pahe kai te ke afe he pausa utu. O nga ho afe, o kai lere pe tangata whauri e pa afe. O kai ki lere pe tofi afe. O kuia indicator ne tala mai ki ai, ka pau te ke lere pe he toinga benzin koe na te ke maha koe he hala. O nga ho afe he pausa. Mahu inga ia koe ke tatau ai indicator reporti mai, mo mea mo ni koe he ako e tama whanaua. He koe ki mo aia na tau whakamamafa pe tau tole kau whai ako. E teaching, tau whakamamafa pe tau kau whai ako mo teaching. Aia koe mea fua na ngau e aki, o na osikawa ea silapa katoa, e ngai topiki ko, osikawa ea. Koe foi whehui koe na kai ke whehui ki mua, kakahame na ako he whanau. O mau inga ke whenā pasi o foi uma ko ia. Ai mea ko ako i mea ai teaching mo learning, mea ko wako he whanau. Kai lava ke continuously improve e tau whanau. Ke alu ai tau, alu mea kulahi ange mea knowledge o kunau lava o make sense me nau. Pa nau develop or grow. Se koe mea ni o whawhehu ia he Pasifiki e mea. Ha uhinga o ku saia e ako e kakaitonga. Ka o ku hange o ku negative correlation ia pa mo ekonomika. Moni Ai tāria te tau lawa. Koe hanga whuka natula hanga ko lawa nei. Koe correlation koe alu koe e a koe maalunga. Pea kuna alu whakataha. Positive correlation ba mo ekonomika. Kau kala ia koe whunua ako le leie. Au hange ku whetoka ki ia. Hange ku alu e a koe maalunga kai hifo ekonomika ia maulai.
Kai ke kau lai me ke tau feu ia pa tau tari. He koe angai ni whakau kau. Talo e tau hau me tau ono tala to kau PhD to lahi tahau. Mau he whanu. Mato. Koi. Te ke tau whanau to hanga PhD o invent maha. Fui koa kau. Ko hinga ko e mau hinga ko ke tau hanga o teu e whanau ke continuously improve. Kai wa ako mau loto. He ko mea e iku te tau mai te tō palau e loto ngō. Aia koe tū koe api veni koe foi totong koe nai whahau koe pure anga i he polo kalama koe ua kilo. Justify a bit of worthy ki he foi invention na ki whahau ko. Ko hono moni o ku si i vale ia. Ko hono moni ko ngawe ko foi ngawe na whai au ko foi spene tau e ua. Hono develop. He ko software ko ha plug and play ke te alboto mai mea koe. Mea koe ko foi brain power ke te hanga o source code ti, Te hanga source code ti e misini kene whai ai ngawe o whai he atamai tangata. Koe elo koe se te wat pefa da tago ni. Koe ngawe koe intelligence o ko hanga develop systemi. Tene lawa ia pull out the report whakaluku fua e kau sivi, he se kodi pēta. Ngāo e koe aka pau e tuku ke whai manual, mahale o se tau e whāpa nau tō kapa. Maha whai ripoti pehe. Ai koe kuhinga e tala noa mahu inga koe whai holistic system. Pea pango pea koe mahu hala holo pē kakai lahi. Pea hange koe koe ulau, e nau tae mahu sia, pa nau whakaanga i lea. Kau kai ke he kono moni ona ia te tata mea koni koe ako ia koe kaha malai ke te hau palafu ai because you will be exposed o koe kaha mea ke te hau kita peo ai hate ki foi mafatua pa te pehe ko mea fu mea koni te tata koe hanga he ngau e koni o seivi ai slini lahi e whonuan pa moe hako tu. He kulawa mātua pa moe kauwhai ako whai tutu nerei. He timely informations e nau whai tutu. Hange ko tānoa ngon ka hae hunga koe awhai he pausa. Aia ke piveni koe whai whaosi. Paka mea ngalo ke tā tānoa ke ai. Pero eso okay, tato ki talanoa atu time. I koe ngā koutu ko time ke whahamalolo. Ka pau o ku... Tau pehepe ka pau e whiri koe ke taki he pātoa. Nego koe ke whemau e koe whimea koe. Ni ko anga ki whehu. Ka pau e whiri koe ke taki he pātoa. Ko haho mea whai ke te lawa whakataha e mumeni. O kumaho inga ke te whakataha i pe kusai pe ke tuke pehe he kulongo mo ui ia mo tokolahi ai. Ko haha o ngāwe, o kwhia ma, ko kuhinga e kwhihu i. Ko tau ka hau e whae whiri he wafe wataha. Pea kwhia mau he kakai ke pure anga, ke pare mia mo minister mo pure anga, hakulupu o kunau competent, o kunau tuu whakataha, loto taha, ngāwe whakataha. Ka lawa ke nau whakalere pure anga. Ka tukan koe tanimi koe ai koe ai pātoa o ku o kai ke uia competent ai lere koe ka tama whare area. Ka ko kwhi uhinga ko tamua behe kwhi i ko ha mea o totonu ke whai ke to e lahi tai mi ia. Koe ke totonu nia ke tau whahamana wasi e tai ni. To e fu tau ni, to e me tau ka hau, to ke whai e whiri. Ka au totonu pe ke whahanga ua pe ke whakai te kakai ke kau ki he loto pātoa ko ngā unau competent enough ke nau te whoki mai o whahauka ngā wena i whai a kirisi. Ko hae meu to tonu ke whai. O koe ke utui au o ku movete ai mumeni. Koe ke utui au movete. O utui pe au iau hangai poka urau koe mausia pea ka unau no pe fui wakapeta. Wakapeta.
nau tui tatau pe meu nau tui ai ko au si ape ke hange pe ko fakiki ko ni tapa fa pe fo po ta mama au na moi pe he foi mama tatau pe ko fakau ko fakau on fo ke neu ke hanko o hake ai hange o appears o leke leadership I me he pātoa. O leke ai directions, leke directions. Ka kia awe fu wawe pe foke tau hanga tau tōri au asesi. Mana toi, o kou lau ai foi time koe ni koe foi tiefing, hanga foi tiefing stage pe nia ai patoa. Man toi wanga ki pe foki ai nau falala pe ka akirisi kene command and direct. Pak more kana akirisi angere mo ki he kai pau te ya ha te tau si o confident kene step up kene ki e kono ko hinga ko te ko hinga pe ko longo ala me ko kai ko ke fu asi mai ka fe mo ki na pe ko atimi he na mai me ko tu pa ka le pe hono tu wange ke tau lere he foi mea koe ni he hanga he mea koe ni o hanga ngai mea koe ni o puaki mai ngai mea nei kai tau ilo pok ki au ia o tokoni la ia ko no continuously improve ai mama mai mahino ai kakai mo whakaukau ki he kauwhafonga wharearea. E uhanga he mea koe ni o mai mahu inga. O whe mau ke te uhinga le rei ka kita e visone mai taumua ngā ue. Mai kakai. He kono moni, o kouksi au, o whakawhoa pita pe visone a patoa ki he kakai. O no moni, pau whakawhoa au pita pe he te si o koe mea bea o hake he paka. Koe mea nia ke hanga he kakai o whakamau iai ai kulupu ke awe nau whalala ki ai ke nau hanga o toka ngai kina i tau tuhau. Ha whainga kulupu waha nau whainga visone. O whalalaanga pe au gai moha nau whainga tau kei. Ka koe mana tui whoki Sisivesta wharea ku whoka gris. Tau le laine ngau mema kau toke tā kau maa. O kai koe poto ia o PC. Hono whalere whanua. Koe sio kita mo tai whai tonu. Ka hanga te au koe sio kita. Self-centered, O tupu ngai. So ko taimini o kulotonga ia ki foi hopo kere wha. O ko ngā ue ki ai. He kuongoi o ku malaki e nau totonu. He whainga structure koe ni he taimini. Ai maari e ane os malago u kahau. O se ki hopo ta. Kako maari e he nege ki u whakaukau ke umea koe kako. Toko o mai pe kakai he nau tau wha holo pe. Whe mau tokoni pau whakatapea o taimi. Nei ki hopo nau aloi ki mo. Anga he whamau ia o humiliate au. O koe ilo mea koe nei maari e ka te au. Nau ai absorbi. Nau tanguto au ai o tari. Kai kehe ke o ngoi he ki motua koni wai ke mausia i e mea au wai ke rie kina. Wai ke tutota. E nau tari e au. Ka koe whe koe ne toki ilo kolo tonga whaire au me whamau lahi. E toki bake off. Ka kuinga ka pau e waifoke wha lau pehe. Koe te ka pau koe ke te loto kita ke mamusia hato ni mahe ngawe koe ni. Ke te wala maa pe koe te whiunga kita ke te hao ngawe mai kakai. O wharea kfoke e ongo miko. Mawinga ke na mamusia. Mawinga ke malaki lau kovi i naua. Kape naua. Kai oa
o te na fute na to e ki masiva una langa na fare ke ka pehe ana e whakaukau ia o tui pia o patoa ia falling to places ia we have ample time ke nau whare rei pe nau tolo ko foi process whakanatula pe ia Silvestre sio au koe ma tu ka fu moment ko fe ma uga ka kai dola o nau malo inga e nau keke neongo nau fo ke fahinga on the spotlight o access social media hokwai faki me ngoni au kai ke si vai kwa manaki io malapito piven na utala tukane nai ko osia eta ko ta feu ngai ke fia fini ko ta ta he live ko amanaki hala fi ku ne kore mai ke whakaho ko atu mua ka koe ki whai whakaosi ko ni ko ngā ho whainga maari ko ki whai amana ki upehe ke whehu atu mua ka piveni pe koe haha foi ensinia e patoa ke whakawhi paki ia ki e paka he ku hange ku maa opo ange whakalere ia e he paka e whonua ko tu e piveni koe ki whai mai amana ki halafihi ke whakaosi pa muka taki pe ka whanong ka pa na ki toki hu mai ko alo ni ke ose hoa taha mo half hoa ma o taimi o piveni ka ko tu ku o fe mai ke fa ma lolo ka ke ka pa te ki lave no mai pe ki fe amanaki ki me la pe ke fa ose pe ko ha pe fa ngame te ke fa ose aki pe ko ta fe unga oia say hello at ka manaki ko whakaukau aku mo sio o toko ni lahi api te me vai he paka no campaigni ai patoa he ku o tu ya pita Silvestre ke mama kakai magatunga ko tau fili magatunga ya he mama ku he kakai koe whaunga koe pehe koe maa popa nge, koe whai tets ti peita polo. Ka maal na koe ni ngā ke nau whaunga campaigni, mea. Ka kia o tui peko maama pe kakai, whata tau, he koe uhinga e tau whare area mo tau kabineti. Koe uhinga koe si e tau ho tau iwi. Tau lava ka tau lava prioritize o mai ngai fe mau i lia fo mo tau hanga o manage ke fea kai lava ke kau katoa ke tau ke moni fo i whakarea koe no one left behind ka koe nau mea koe whai koe nau kai au tui au te fe mau ke toi engineer patoa fe mau pe patoa ke nau whamau popo o ke ai ke mahino ai vi sone me feitu foi outcome ko nau whamau ke nau achieved ke nau au sia e oceane mo he hanga pe koe nei mene whatano he koe tālu no ai ka ko tano agris ki he loto e tangata mo yongo te mau pe kita natula whakamatala ke te rea maari ia ta mai ko ke ongo ke loto ai ne pe agrisi kau ia he mea na ne lava pa ko na tu ia ki ai na lava ia tala noa ki he loto ila ko ne ongo i pe he tangata manuki ene masiva ai go sio ko fai pe he paka na me fai go no manuki e kakai ki e masiva e fai nga fonga Silvestre kapau te ke hau ko api o wa me kai le ai te ke mau ngai ke ilo pe na mai meife fonga na mai aki
Taka pau te ke ilo ko hakai ha. Pe kai te ke fie mai. E wai ko haka hau ia e tolonga. Ko winga i whatan wa. Whamalo at pega manaki ni. Ko wai i utui. E whi mau ke tau engineer. Ko ia. Malo apito e piben. Ko whamalo lahi atu pa mi he polkalama tānoa politikari ke te koe. Honga ia pito e whewhine fu time lahi koe ni ko lahi apito issue na ke whamala ala mai ke kāinga ke na whanong ki ai. Ki nau tolu te nau tō mui mai he whanonga polkalama te nau toki hūpeo mamata he video koe ni e tauki pei loto heni he pēsi. Pe ko tui pe koe ke neongo koe ke lahi e tatala noa ki hinga hinga ue pureanga. O kumahu inga ke whaha sio mei tua hange hataha hanko koe. Ki he ngāua koe no tonga whahau koe pureanga pe ku lere i pepe i kai. Ka ko tui e te eipea whainga mari he kaha au te tato e whoki mai. E te ataha o taimi ke tato e whoki mai ke whaha wakai tau ataina mei tua pe wha politikari ki he ngāua koe whahe e pureanga. Ka ke pouria, ko malo apito e mau e whainga mari e. Ka tau toki wakai i he taimi ka hoko mai. Wha manata pe ki he i te motolo ka inga o whakarere i he te whiawhi tokonaki koe ni pe me he pēsini ai ki polokalama top upu whahoko atuia e he ni ko tēnā whahoko te polokalama koe ni me he ka sponsor ko e top up ki tonga ko tari whehui mo e tā whasi pe ko ho mea mai pe ki ai taimi walu ki hongo fulu atonga e whahoko atu pe me pēs tatau pe pea ko atu e polokalama e wheni he tunga hanga lere ai South Pacific Loans no balongea walwalu he walwalu ke kau taha no ia i Oklanin kau ke whema paanga pe he whoki kau taha kātila ko chimana wholesalers pe mo beautiful tonga malo bito mo mea mai ko au Sylvester Tonga pe me he Vipon Media mo pouria malo bito piven Alo. yeah